Poi ukalian Mbappe syakah new pokol na kebentak klub Real Madrid. Bat udang don kam setang kumbal laikol ban penpra ya karikod jong Ronaldo haka shisnem. Kata won kalendarier haka ba Ronaldo layo san pukundai kol. Ubadang bat ya kaneka record kad ba ukalian Mbappe mentah ulayo san pu new kol. Haka klub Real Madrid ukalian Mbappe naki prat huwei sen mi madan ulayo new pokol. Kad ba Ronaldo mensua naki prap huwei sen mi madan ulayo hadu kumbah new pesan ko. Kumta hadin ba kalian Mbappe ulayo sasikol nekamit haka jilekai haka La Liga Persia ek Alaves haka baka Real Madrid klub pynliem ek Alaves ta arla weko. Kumta kalian Mbappe nakam taka klub Real Madrid ulayo hadu new pokol. Kumta hadu bakut mentau benai Desember lada kalian Mbappe uyo stang kumbal laikol pun sayo ban penpra ya krikot jong Ronaldo. Kum taruh hadin baka Real Madrid kala ban pynliem no ane kamit ya ke Alaves. Kum ta haka mijekan poin haka La Liga ka Barcelona katam satang kumpas sapon ya ke Real Madrid. Ka Barcelona sapulai poin ka Real Madrid lai pukendai poin. Bat ka Real Madrid haka La Liga kan sekun Persia ya ke Sevilla haka ar puetrik mentau benai kat ar haka por sibajisten menstep. Kad ba ka Barcelona kan sekun Persia ya ke Villarreal haka ar puetarik haka por prasapsan janmit. Kad ba haba pai part sia ke jilikai haka Premier League ka Manchester City klub pynliem no haka Crystal Palace ta lail not gol. Haka ba Erling Haaland ulayo hadu arkol marwe. Bar ka Manchester City menta ka yom kladon live sapon ka badang dunas tang kumpa arpon yak Arsenal kabadon live hendrupon nagi kat hendrusen yelekai. Kumta ka jinge kene pon menta kalaya janbha hapdang ka Arsenal Manchester City bar kumjuru ka Aston Villa. Kublai sibot.